Kgahlano Habiane ya dilemo di 36 o re ha o mohla a kileng a ba le thabo nakong ya matsatsi a Keresemese. Nako tsohle o dutse a ithola a sena mangwe. I would stay home and watch movies and whatever, and that would be my Christmas while my family's out there enjoying themselves, right? So I kind of kept myself locked in at home. Mokgatlo wa twantsho ya kgatello ya maikutlo o re nako ena ya Keresemese ha e ketekwe ke batho bohle, mme hlokego ya tjhelete e eketsa ho hloka botsitso ba maikutlo. So for a lot of people dealing with grief or loneliness or financial pressures, even depression and anxiety can be very difficult for them going into the holiday season. Mokgatlo ona o re o fumana mehala e ka bang 3,000 tsatsi le letsatsi. The calls at this time of the year they're heart-wrenching. They tug at your little heart that's pounding. And for the counsellors on duty, a lot of the times it's about loneliness, it's about sadness. Habiane o re batho ba lokela ho keteka nako ena ya Keresemese le ba malapa le metswalle. It's not a matter of you have to drive 300 k's away. Sometimes a phone call is all you need. Mokgatlo ona o boetse o kgothaleditse baahi ho qoba mehala ya boswaswe.